tanyang kanyam anya ningi tanyang kanyam mulagab sije jaga ko epigododo nyam ko akdodo oke ningi tanyang mulaga nyadar namlu so Hollongi so marab do koke jam chairman sirup dipan menyokom dilal alo nyadar namlu nyin pane Kosol gab mul na pasotlok ma nyamamul citation honar matan sije motimum saate kado. So, ladies and gentlemen, the citation of honor, the Nyishi Nidung Mangjing Ralu, confers this citation of honor to Narman Kaniyang Nangi, son of late Kameju Nangi of village Hollongi, Papumpare district, Arunachal Pradesh, for his high order and outstanding contribution to pioneering service to the glory of the Anadoni and the supreme dedication made to the cause of preservation and the protection of the rich indigenous institution and the age-old culture practice of the Nyishi society. In recognition of his unparalleled accomplishment, which exemplify the highest ideal commitment and dedication, the Nerman bestows this citation of honor to him posthumously on this 23rd Foundation Day of Nisi Nidung Manjingralu and the dedication of Tribal Culture Center at Nyedar Namlo Lapan, Hollongi on April 3rd, 2022. Mo chip chip ges so laga chip gesum ukoro bulai lamun ni citation sam present matikar dane oke presiden mulai na gorok to mulaga ningi ga emi nong pura honan matju mulai na सभी से अनुरोध है कि आप सब खड़े होकर उन्हें सम्मान करें हमारे नई नंगी जी का जो जोरदार तालियां हो जाए प्लीज टेबल से जनो थैंक यू सो मच देविया सज्जन आप ये ना सोचें कि हमारा प्रोग्राम बारिश के कारण से खराब होगा बारिश ये नहीं बोल रही कि हम लोग कर्ज कर रहे हैं बारिश हमें ब्लेसिंग दे रहा है जैसे कि आप सब जानते हैं हम नेचर का बहुत ही दीवाना हूँ बहुत ही परता करता हूँ नेचर को तो मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंच में बुलाना चाहूंगा डॉक्टर ताबा हैली जी प्रेसिडेंट रियांग यरकुन प्रभु नेदर नंबर मंत्री राजबो रायन यरकुन पुलन नेदर नंबर Aterto Andoni. Aterto Andoni. Na bima dabe. President Nising Mudum Rayong na मैं संस्कृत तक जमाना है वो इसी से संस्कृत बताए और हम लोग परमिशन लगी था तो लगा तो Hollongi Nyedar Namlo Lapang Sam Moko Jimbo Gurga English la chick guess ado Gurga Nyishi Beba la Nim Pilobo Ajbo Engineer Tabatagar with Diaga Minister Education and Research all of Gurga special inviting
engineer katung wage me president ipsap hoge so आओ so donya wo mule ngam वो dignitaries मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा मुले नाम commonly वो खुमरे देने हो लगभग मूल सोल ने नेदर नाम लो तो गए inauguration मदो वो मूल गए senior citizen नरम नागम अतुम advisor dia department को दुपा वो लगभग longest serving chairman of Central Nyedar Namlo will tanara tarasa rahapa wala muling ang mo kajaben mo emin bakram nga ajin si mo mo ni bepa je mawala ka mahatay naga director research Hollongi Nyishi board of Nyishi language study team chairman bakatudo Professor Tana Soren nga ajin engineer pai dave muga Nyishi mudung mujing ranung executive team so Hollongi Namlo local committee wo sister organization Ganginga hapa Medaneloga hapa wo mul Namlo ando niga kotrum Namlo team asa Namlo hanya go all the guests, dignitaries, until Otu Chochi में मूल Namlo inauguration mapaku hoga में ngo ando ine mule ga ngo khumle jide mudo ando niga atere ando niga anyang ando niga sirsong utong dereka mule la to ma jine kal sol al to khumle jide until sol si nips auto nips apa sija Nyishi nidung mujing lalu ga 23rd foundation den am so mul silakin gombado mul ga Nyedar Namlo rai yerkum pule Nyedar Namlo ga foundation den amul te ompulite sini motiva 27 January na beta gaden se so Golden Borum so mul Namlo ga nomum go khulipa first mul December 17 December 2021 mul muya Namlo ga khulipe ho koyu ga 27 January mul te ompuli Namlo ngam khulipe sol si Hollongi Nyedar Namlo lapang ngam sol mul khulipa atla mul ga Nyishi area so all total 48 Nyedar Namlo lapang khulipaku sol Namlo si kulinam si 48 number mul Nyedar Namlo nge khulipan la o Namlo mul ando ni ko torope ando ni muji injila mul ga doy alam Nyedar Namlo activity ngam munis pasangil matot until mul ga alo ga mul Nyedar Namlo lo kado mul Nyishi samaj as such is Nyishi society as such duita bostu go mul Namlo movement so kapado एक नंबर कापाने में Nyishi agam ni ga gokma so young generation mulu kosi ke Nyishi agam gokma this is a very big issue that mul Nyishi language sam bogok mul
at go next generation of pass batain he muli akto pala he nga ek nomor kapan naman Nyedar Namlo movement so second issue ka kapan naman how to make younger generation more attracted towards this Namlo movement mula Namlo movement sin young generation nam ho attraction patai how to involve them hey ekta asa ke sister organization pro minister tema itu Nyedar Namlo so mul young generation less attractive betul mul ge so sam ni de ba ngo hotel lo so apes lo si honorable minister Dianga Hada Pasu taking the opportunity of today's this celebration वो होटल से तो आप नदी ने मूल गए नामलों में दोस्त पा निम्मनन दोमा दो मूल गए जितु मुतुंगा मूल नामलो मूवमेंट साम ओतु वर्ग मूलम दिया डिपार्टमेंट हो गए at least माने अन्य का बेटा working contingency लोग मूलम provision corpus पा दिशा में आप इन अल्पा हेल्प तब करें अतः Nyedar Namlo sam ni ne tugune helbedo. Engul Hindu dharma musla. Engul Muslim dharma musla kado. Nyedar Namlo English lo bebalo. Mul Nyedar Namlo si bebalo. English lo bebalo. It is a change and continuity of our indigenous belief and faith jitu system. Situation at time hard to कौन बड़े बड़े का मरम पर पा चीज़ा मरम पर जगह तो मार जी नाम उला मरम पर लामा हो लगा मुझे दिया जुलाई दा हम कलम कौन दोगम दो ये काम इमी लो सुलुम में अलपा चीज़ा हो सुलुम बोतली में अगर में tinggal जुलाई हो लगा ये ने तुगने मूल के situation time and situation Otu amul ada orang ni pada, ko continuity ngam. Alma bostu am naha tukla. Jene ka teb cepat okum, teb chen bang erpa. Namun ye namun pada, mucuma lagi tay kale bospa. Oh bostu amul namlo movement so, alma bostu am naha tukul. Alma bostu am continue magdabal kursi kata namlo movement sin munir magdon nela. Tugune namlo en bokum so bostu sam. Cuma lebih parau kamu so pusat betul. Long run alo mulai situation upu ao mana okay ke alma posto amna alma posto amul preserve mal kotu bhog berte. Hel mulga target te mulga Nyedar Namlo movement. So posto sam mulai ke cendem ni. Hoga be ye jaga maran mulum no Hindu maslak. Mul Hindu ma saya adin mul digido. Mul no Muslim maslak atla. Mul Muslim alo mul ala puja mamak. Mul to ando ni khumul do. Hoga mo mudo soringa play hosting nga language am bet na. Connect and contact dam mul maja so domi so domi. Ye hoga aisa apane mulenga jukum da pala saka kadni do. Puiso sa namin so dum dito. Ham doba lokom mulug Nyedar Namlo movement se alba otok atai. Hal yang ngobere sam tap gadin. Atal mula ando ni ko torupa mula mangru mangyoju. No alma bostu ni ege so mimaba. Hey gamru akor kayoju alma dillo kam kahato. Oh, gamur kami oju, muni against Beijing. Mula aku asal ninya bonga, bola lampian ni seperti hamul ham kadam dorkarma, atau mau ditungam. Ando ini humul dal donumam. Mul harup cerpe, with total concentration.
Mula atau bunyi tu mutu kami maldot tu. Hal jama bersantap bedi dala. Itulah mo bitter benyawe mul ando ni ga so program pa hoga. Nga lag mulga beteti. Atar ta ando ni. Korea ta ando ni. Lihatun. Ini ato